Biag, ti Tao. Hello kagayam na yung bagong oras yung amin sa balimanan na napakasaritan tingkay mga gan dito yung drama Biag ti Tao dito YouTube channel Jena Almoite drama. Thank you iti kanayo nakadayo apan ang tartarabay kadagiti drama tayo Manang Bianang kan Biag ti Tao. Ngabsakbay ti amin makablawa mampay damat da kalumpit sisa kanuto kan Alvin Ardaniel dita Abra. Katitay nga rudendenggan ti episode 413. Dito'y drama tayo Biag ti Tao. Mabit man lang, Delia. Itay pa'y apadpadaanan ka ka. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya ti ibagayo, madam. Umay ka man dito'y balay inton Sabado. Tangdanan kang agdalos. Punasam dagiti tawa. Agmap ka kan ilabam dagiti kurtina. Ay, sapay adda pa kitang danak inton Sabado, madam. No saan ka nawaya, ibaon mo ti anak mo a babae. Amok na iruam dayjay iti trabaho. Ay, wen, sigurado akayat na. Isopay nga mintitangdan na abalunan na iti pag-adalan da, madam. Ibagam amasa pa nga umay, Alas 6 tapno ado ti maaramidan na trabaho. Wen, madam, ibagaktukan kwa na. Amumot siguro ti agdalosan niya, basang. Wen, madam. Dagita atawa ti punasam. Dagito'y mat ti labam. Adda washing machine. Ngam ti kayat ko, numai-washing mo, galgalam mat lang. Kat numalpas ka ngaglaba, agmap ka dito unang. Wen, madam. Day tapay lang ti ipaaramid ko. Kitaak no adapay daddo mga ipaaramid ko inton madamdama. Mbala, agtrabaho kan. Wen, madam. Aramidam anasaya at ti trabaho, ha? Wen, madam. Ala, panawan kan. Baka ammo ka matan dito'y. Naibagak matan dagiti rumbang nga aramidam. Welcome to Jena Almoite drama. Anak ni Delia, di pinagdalos mo, honey? Wan, adda ngamin sa bali apakitang danan ni Delia. Iso ati anak nalatan titang danak. Ngam alas 9 matan, honey. Anya kumaita no alas 9? Pag merienda umpaya. Na, alas 9 pa'y laang. Alas 10 ti panagmemeryenda. Alas 10 alas 8 anang rugi. Ngam alas 6 mat anang rugi. Ang mga numabisinan dayjay. Na, apaya concern kalaunay iti dayjay amaya, Apay ngamin apakibibiyang am ter aramida kaya. Siyak ti mangtad iti tangdan na. Iso adi ka makibiyang. Tawan ammom no anyaman tinagsaritaan me. Ay nakaridad aya. Ammom tirigat ti kasta trabaho ta napadasammat. Ay agtalnakan. Nonsense dagita nga ibagbagam. Ne, nan ano ta imam Maya? Nasugat nga rod, manong. Nasugat na kabayatan ti panagdalos ko ijay balay da madam karidad. Anya? Jak amo nga dagayam na buong abote ijay nagdalosak. Kat nasugat akmatan. Ay sus, kit agasam Wen, manong, adda inyagas kun. Ket, manutinted na tangdan mo ngay. 300, manong. Manong nga oras ngay nga nagtrabaho ka? 8 hours, manong. Anya? Nagbasitan? 8 nga oras ang nagtrabaho ka? Ngam kastalat inted na atangdan mo? Wen nga rod, manong. Saan mat amabalin a panayunak? Ta sigurado ang makaungat dayjay. Ibaganan tukit di ajak amo ti makontento. Wan angam kurang mata 300 ading ko. Lugi ka Saan abalin, manong? Bye-bye amon. This drama is owned by Jena Almoite drama. Nakitam tirelok, Albert. Nay, jak amukan ka hani. Nagdiswa maya. Awal iti silad ta? Iso nga rod ngagsalsaludsudak, tajak matan makita. Kita dita amang ano na misplace mo lang. No na misplace ko lang, dinasapulak ko man. Ngumawan mo't, itay pa'y asap sa pulak da dya arelo. Ayan na nga rodan. Amangan kit dinutinakaw da dya amaya idi may nagdalos. Agpabasol ka man ako na akong karidad. Sino nga rod ti daduma amangala iti da dya arelo. Kat iso lang mo't ti imay dito'y balay idi kalman. Sapay nangina da dya arelo. Awan ba't nakita karilo, edi pimanaw ni Maya. Agpampanunot ka kade. Siyempre, inlumang na tatinakaw na ka nga rod. Sakbay ngag sao ka,
Sigurado apod no ti sa usawang mo. Pakabasbasulang ti kastangar aramidam. Ading, imawag ni Madam Caridad ka ni Nanang itayawan ka. Anya ti imbaga naman no. Mapukpukaw ka no ti Riluna. Anya? Kat si kangarod ti pagpabasulan ni Madam Caridad. Ala, awan amok dita. An-anwag kumangay ti relona manong. Nangina ka no dahi arilo ta branded ka no. Masapol ang makasaritak ida. Nasaysayat pa ya. Mapan ka itayanda, tamakisarita ka iti personal kadakwada. No apay mo't ngamin asika ti binaon ni Nanang ijay. Di mon pabasulan ni Nanang manong. Kaya't kumatlaang ngamin ti agtrabaho, tapno at damot kwarta. Mala, mapan ka itayanda Madam Caridad, tamakisarita ka kankwana. Saan mo't amabalin basta agpabasulatan no awan mo't ebidensya na. Ne, nabiro ka gaya man tarilom. Idi pa'y kalman na. Nainayon gayam kadagiti murang ko. Kunak tumot ngamin kan ka. Na misplace mo lang. Kat, nagpasensya kan kini Maya. Apay ko mangagpasensya akan kuan. Wen tapi nabasol mo mat iti di na inaramid. Saanan ang masapol? Siya kati agkurnukan kuanan. Bakit? Awan da ka si ti panagpakumbaba. Langruna kat sika tinagkamali. Aguli magkaman, Albert. Di ka agpakalaing. Tanalalaingak mo't lang adayong ang sikap. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Isublikon ti martilyo yu abinulod mi manang lovely. Agyaman nakmanan. Ala, hindi sumlaang dita ading ko. Aywan gayam, amang ano nawaya ka inton Lunes. Apay ka di manang? Tangdanan ka kumamapan makibrigada di Pag-adalan. Ibrigada aman di ka nakaktan jak masango. Siya kumatimapan ngam awan time ko. O sige, kayat ko manang. Ay naagyaman nakmaya. Di ka madanagan ta libre ti merienda ken lunch mo. Sa bali pa'y titangdan mo, ading ko. Nasabat ko ni Madam Maestra di tadalan itay kat salsaludsudan na no nangikkanyo kano iti map a pinagdalos yu iti Pag-adalan. Imbati mi mo't ijay nanang. Mapukpukaw kano ngamin, anak ko. Apay ada kayo ngay ti pagsaludsudan da. Kat saan mo't asyak tinaudi anang usar iti daydi amap nanang. Adda sim maruno anang usar. Ay jakman amo kada kita kalugaran tayo. Ado pa'y nga ron tinakangag iti panagdamag na kanyak. Pangusarak kumangay iti map no bilang laang nanang. Saan mo't aditiles ti balay tayo? Dayta nga ron kat. Tunggal adda mapukaw, datayo ti pabasulan da. Datayo ti iruruman da. Mamirmiraot tayo laang. Ngam saan tayo nga agtatakaw nanang. Anya di pagsarsaritaan nyo itay ti maestra agayem mo? Adda napukaw iti Pag-adalan? Adda ka no. Napukaw jay mapda. Amang ano na misplace lang. Nagdakkel amap. Mamisplace kit din. Ni Maya ti may saan na pan nakibrigada. Isulakit di tinang takaw iti mapukpukaw. Isumit lang ti atapon da. Anya? Narigat ti agat ataplatan. Nawan mo't ebidensya bakit? Wan, ngampuli dagi jay ti atidog ti imana. Isuda lang matkat ti mamirmiraot dito'y lugar tayo. Asino nga rod kumati agtakaw? Dagi jay baknang? Siyempre, jay awan igatang na. Di mo labsan ti agsaw Caridad. Sana nasaya at ikasta. Sana gaputa pobreda kat iruruman mo batan ida. Tanangam ti panagsasaom. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Anya ti damag may papan itimap amapukpukaw, lovely. Awan kanumot ngaging gaita, ma'am. Amangan no tinakaw ni Maya. Ay, jackpot siya na maramid ni Maya ti kasta, madam. Nakitam nga rod? Amok ti pamilyada. Sanda ngagtatakaw. Kabala ka panagnakanday ta. Kan may sa, di da pagan ano ti map tawan mo't pangusaranda, madam. Amom nga rod? Ado mo't ti parents sa nakibrigada iti daydingal daw, madam. Saan la ni Maya? Dumakdakkel ti magastos para iti panagadal ko manong. Agbabawi ak anangala iti kinaners. Nagnina mo gayam ti mabayadan.
Kasla marigatan ngag self-supporting. Iso ngag sardengag sapay laang ta ipamaysak tag trabaho tapno makaurnunga. Saan? Di ka agsardeng. Sana bale, taumadanin ti flight ko. Ha? No kasta, pinatuloy mo ti panag-apply mo para abroad? Wan Maya, kakaiso nang adamang tulong kanyak nga abroad. Iso agam matakday tang oportunidad. No kasta, mayadayukan kada kami kininanang manong. Talaga kastading ko. Kahit katulungan nga eskwela, tapno makalpas ka. Sayang tinarugyam. Iso adi ka agsardeng. Siyak ti makaamukan ka, Maya. Ay na, agyamanak manong. Ay na, congratulations anak ko. Kamaudyanan na. Nakagraduar kan iti kina nurse. Agyamanak nanang. Board exam laangan ti kurang. Ay na, nalakalaangan day taparakan ka. Sapay la ko mga rod ata maipasak ti board exam ko nanang. Sigurado day ta. Ammo ka kabaalam. Basta gripaso ka na imbag. Kan syempre gidanam iti kararag. Agtalag tayo iti Diyos ana marswa anak ko. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Karidad bakit? Nakitam ti tarpulin iti sangwanan ti kalapaw da delya. Ha? Anya tarpulin? Nurse mat gaya man ni Maya nga anak na. Anya? Naipasana ti board exam na. Kat nakatsambala siguro iso anak kapasa. Bilibak mat iti dayja a pamilya. Makitang tangdandalaang iti. Ngam addan nurse da ita. Kunam tanag-abroad jay kabsat na. Kanaimbag no addan to pagtrabahuan na. No awan ngay, sayang laang ti mano atawan panagadal na, kanti ginastos na. Negatibo mo ti rumrumwar iti ngiwat mo. No kasta, agabroad ka mat ading ko? Wen manong, kat agpakpakaasiak. Tulungan nak manen para iti magastos. Tanaimbag tula no makaabroda. Awan problema iti dayta, ading ko. Agyamanak manong, jak ko makayat apanawan ti inata. Ngum adda na pintas ng oportunidad iti pagilyan apapanak. Sayang mat no paluspusa. O sige, tulungan ka, ading ko. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Inlako kanumat gaya man da Freda akaaruba tayo ti dakalabalay da. Wen madam, nag-migrate da ni J Canada. Asino nga ta tinakagatang? Ay, di yu pa'y gayam na muan madam. Damaya tinakagatang iti dayjay. Anya? Oh, nagatang dati kas jay kadakkel abalay. Wano, natawaran da nga ta itinalaka presyo. Adda kwarta ni Maya, madam. Tanabayagan nga agpapaay kas nurse ija abroad. Kan oray ti kabsat na, damo lang ija abroad. Di tay laam mo Ang mga no adda illegal sideline da. Iso nga da kwartada. Hello, nanang. Umadan ti pa nagbakasyon mi kin ni Maya. Aggiddan kami nga agbakasyon. Ay na, nagsaya atan ngay anak ko. O sige, urayak ti panag-awid yaw. Ang dalusak dito'y balay. Di kayo agbambanog. Mangayab kayo iti tangdanan yung agdalos dita balay. Wan, di dakpakadanagan dito'y anak ko. Napigsaak pa'y. Asino ti sirsiri pumiti hani? Si Mang Putmat gaya man dagijay agkabsat amaya ken Harold. Oh, kita isuta mo dagijayon. Wen, simmangpet da kano iti kalman. Kadamag kong agpapaskan da kano. Anya, palanggwad mo't dagita a pamilya, anya. Tapay man nakastati ko namon. Wen tanagga po dalay jay abroad, ngam kundi pasika dakit din. Ako namlan asino damutan akabak nanganan dito'y lugar tayo. Anyat dakas na ya. Kaya't damot nga rod ngay paraman ti matmat gadanday jay abroad. Di ka kat agyaman, tamaramanan tayo mat ti katas ng abroad ako nada. Ha,
Tsak amo kadagita at tao. Kasla adda ilimlimod da. Addan samot illegal a negosyo da. Iso nga agim babak ng daan. Manang Lovely, adda pa sarabok kan ka. Atoy, oh. Ay, agyaman naklaunay ading ko. Ay, nandiyak namnamaan nga damo pa sa rabok Dakkel ti na itulong mo kanyak, idi. Isa ang panahon mo tap no bumawi ak, manang. Ala, sana ka mang namnama iti kasukat dagiti tulong ko kan ka, ading. Ngam pakaragsakak ter aramidak, manang. Nay, pagyamanak nga rod tasaan ka tamang liplipat, Maya. Uray bimak nang kan, saan ka lata nagbaliw. Anya abimak na ngay bagbagamot, manang. Saan mo Nanang, umadan ni manenti pa nagsublimi iti abroad. Wen nga rod, ay na, nagbait mo ti bakasyon yaw. Agmay-may saak tumanen, diti balay. Sana bali nanang, tadantun kadwayo diti balay. Nakasarita ko ninsan Rosing. Tangdanan mi amang kadwa kada kayo diti balay. Anya, apay masapul pay laang. Saanan, iso pa'y apagastusan nyo dayta. Nanang, kasapulan nyo ti kadwa. Kentap no saan kayon nga agbanog. Addan mangilaba iti kawasyo. Ken agluto iti kanin nyo. Ken agdalos dito'y balay nanang. Sapay dakkel to'y balay tayo. Iso akasapulan nyo talaga ti kadwa. Nakat alangarod makaammo kayo, anak ko. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Mangantayon manong, nakaluto akon. Sige, taya ba ako ni nanang? Kakaruba! Tulungan da kami kuma! Di asawa! Ha? Ni Tata Albert di agpapaarayat manong. Huwag ngagpaiso. Apay nga ta. Karitan asawa! Lumaban ka! Pang-aasip! Mapit lang. Tainak man kitain natin ko. Ang mga noan mo tunti na pasamak ita asawa na. Sumurot akmat manong. Apa yan tata? Anyat na pasamak. Ni bakit ko? Natalimutan mo tan. Kalpasan nga minti pa nagdalos na itay diti unag tibalay. Si makit ti barokong na. Kat naku na amarigatan nga agangas. Kunak amapanak magayap iti pangiluganak kan kuha na amapan ija ospital. Ngam kastamatan. Natalimutan. Awagam ni Manong Hener Manong. Masapol ang maitaray ni Madam Caridad iti ospital iti kabiitan a panawan. Wen Maya. Karidad. Agkalma kayo lang tata. Ala, aglisi kayo takitaag no anya ti maaramidan. Tapno makaginawa basit ni Madam Caridad. Ha? Maya, saan sa mo tingagang agas ta sawag? Ha? Ala, aglisi kayo tata. Ta-CPR ko ni Madam. Sa dino ti ayan ko. Ada ka diti ospital. Bakit? Agyaman ak. Kunak no mapukaw kan. Naimbagta na itaray da ka diti ospital. Kan naimbagta da ni Maya nga inaramat ti Diyos anang tulong ken ka. Anya. Isong agyaman ta ka nagijeng agkapsat. Tay suda tinang tulong ka data. Kan kang runaan na. Ti Diyos anamarswa. Tay nispal na ti biag mo. Albert. Madamapay lati pa naka-examen mo, bakit? Maamuan ti resulta dagiti laboratories mo no madamdama. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Papanam, bakit? Mapanak man makikaarupa lakay. Sigurado ka kabaglamon ti bagim? Wen, napigsa ako. Pakikarubaam ngay. Di taman balay datilya. Ne. Itaman pa ya makikaruba ka dita. Itala amapan ka dita. Manipod nagkakaruba tayo. Wen, tada na patag nga ibaga kadakwada lakay. Naimbaga bigat mo, Delia. Kastamad kada kayo, madam. Di na kon awagan iti madam. Mare ko namlatan kanyak. Adda ni Maya. Aday ti unag, madam. Stay, mare. Agim impake tag sublida manan ija abroad. Mabalin ang makasarita. Ay, kawan sumrak ka.
Ay agyaman na, Delia. Kaya't kulat agyaman kan ka iti personal na kong. Agyaman na, tatinulungan na kami iti asawak. Ha? Doawan kayo nga agkapsat, jakla amon. Awanak sigurun dito abiyag. Iso adakal ayaman mi kada kayo. Awan anyaman na, madam. Pakaragsakan mi ti tumulong iti padami a tao. Talaga nasaya at kayo at tao na kong. Deserve you dagiti bendisyon ang maaw-awat yu ita. Kat pakawanan na kuma no tinagibasit kayo iti kalabas. Pinagpabasol ka iti saan mumat nga aramid. Mababainak ka na kayon. Nangron akan kabalasang ko. Lipaton yun dayta, madam. Tanalipata kon dagita. Nana, kunamlat na kanya kon. Di nakawagan iti madam. Tanabakbak ng kan nga adayungam siya. Kababain ti kasta nga awag mo kanyak. Si kaitan ti rumbang amaawagan iti madam. Tanapintasan ti Biagyo. Agtal na kayo man, madam. Saan kami mat nga agpabpabigbig? Kan saan kami abaknang? Kan lipatin yung tinapalabas. Taawan sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman ak unay balasan ko. Tipod no kinabaknang kat sana marukod babaan iti kinaado ti kwarta. No di kat babaan iti kinadalos ti puso ken kinaimbag iti pada a tao. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you kada kayo amin ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.